Pumpui Ulcer Leh Pumpui cancer. Chukong long ulcer. Chukong le Pumpui cancer laka kan lo him thei nan le inrin lel na chang kan hriat ma thei nan a hnuaia hi a chanchin toite karonda a enkawlna ramhnim damdawi Ephraim Herbals tha le mi ten an dampui thin po kan han jep tel nga le alan chhuah dan tlem chukong le Pumpui cancer hi alo lan chhuah dan tlang pui chu cholim that thei lo te chohel reng mai te chaisa lok chuak le te cholim zonga na te pumna te kopor le chapai troi that thei lo te taksari na niam te hi ani tlang puya om tir thei tu te chukong long le Pumpui cancer kan ti te hi om tir tu ber chu zui na sat lutuk le mezir juk na sat lutuk te hi ani bera zuin bok mezir zu bok kuwa sada mom le eina sat phei chu a ho hle kan thilaya hian acidic lam pai chi kan eina sat hian a ho hle a kan Pumpui le taksata na tha alkaline pai ero kan ei tam hi a poimo hle chuteng tur chuan ramhnim damdoi side effect nei lo chi ba kha theile thlai lam kan ei wo reng a poimo chemicals vaidam doi kan eina sat lutuk wangte na chokna kan mom thlak zen wangte ele in kan uluk tok lo wanga rei tak Pumpui hnong long nei to atangin zoi in cancer hi alo in siam thei thin bok tin vitamin A B C le jeans tlak cham wangte point om ve thei ani atir bera chum Pumpui nun long le Pumpui shrim hi ngaithla chi ni lawa chakong shrok thlenga zulkai chhozel thei ani thlada wangin a enkawlna ramhnim damdawi thamanga enkawl hi a thaber chu ania G+ hi Mizorama ramhnim damdawi Pumpui nun long le cancer hian in tran tan hian a tha hle a pumna a chok mai theia motor rui po ati ziom theia ir thur le rasau tan a tha a Pumpui puar ul thur tam gastric tan a tha a hana le kachung long tan a tha hle bokani G+ hi alkaline tha hlang ani a Pumpui le taksa siam tha nanna dawa taksatan vitamin atel tha hle bok Pumpui le taksatana thalo acidic apol dala atidam nuam hal thin Pumpui ber athat chuan kan thil ei le in a piang hi kan ngai emoti turania kan hring nun calcium adik zei to mai ane kan ramathil tha G+ hi athatna poto ten an ngei phal to lawa ei reng an do thin keini point kum somni chuang kan ei towa dam chunga ei kan tum dam reng an at fo ai chuan nalawa dam non zei reng hian nuna nuamin a hlubik ngoi ani aya har salawa a hang dam raya a thlum hiar mui chek boka chapai ati nuam lea pumnom lo chang pianga eile in mei thei ani bok he prime herbal siam Pumpui nong long damdoi G+ om nuwa hi chuan mizo damdoi ramhmul ngaina tu te chuan Pumpui lama in soiselna an nei tameu lo hi kan lomna tak chu ani e prime herbal ramhnim damdoi lamna hmun tur le order theina hi chhin chi atan zofa te damna ramhnim damdoi e prime herbal lam theina hmun le biak lok theina hmun then khat chin chi athang jente hi anvai chon tarla ani lem lo aizol tan millennium center C40 adana hmun puiber phone number 9485059802 97740 38656